Et penons, sais-tu, Erosco et Chomo, pétek, m'avait dit disclériet d'ar Brésil. Sais-tu, blaves, nao à Trégon. Ahe oabet mobilisé d'ur berntut. Et péguir noabet druxkeven a tuberculose, noa ket brigret des gongés, ane ket be mobilisé. Mais dre, maio a ket kalz a oa neubetor, hag a pusinet, et oabet kaset ne da Angers, evit BA scolaire. C'est-tu yet, da Angers, a laissé ne e blaves da Hugen, et Angers in gavet de seitek alsacien, a oa loupat dirag en almantet o ingaout da loubi ar vro, oa bet lavare dean, allez hop, kit pellor. Sais-tu, lavare allez hop, da l'an ar vili dut. Sais-tu, et in gavet de l'an ar vili gant seitek alsacien, adam jonj oa lodal, in gavet oa de Scambray. A personne de l'an ar vili, ne l'arret ket da presbital Lopré, neus den ebet. Sais-tu, in gavet de Lopré, hag e ahe lava, ahe on bet di gemeret. Gant tut extra. Non eus bet nentra, on bet maget gant tut, gant Lopréis. Hag e me a re oa ahe a ziet a labourat. Pas an atanchou pigur ahe e vanke tut, a oaet va talben ar Brésil. Hag e in chomet ahe met a houde, in gavet in e Lopré, hag an devez war l'er in gavet an almantet dostu. Fin ar bloaz, e deud endro da Roscoe, an eus kroget endro ne gant e labour Capucin. Hag e chomet ahe betek fin a blaves tri da Hugen. Hag bon, da houde la rineur-ger di war ben an dra, me la re poent e dign mate chancher a mont da velet de pellor a gouspen, an eskop Quimper an outrou du parc, po de vlean wir, blije kere ide an, peguer gant e visionou brezhoneg a tout, setu, e oaet ne da Zinars, peguer ahe oaet kouan Capucinet. Et da Zinars, Dinar, tu passais des amzer etre Dinar. Penons a Dinan, e hospital Dinan, hag e chombe memesta gout a ouie, e oa memesta missionou d'ober, pas brodeger aouchou en Anternos, pe aouchou en Arvor, a tout brogerne, aouchou en Arvor, setu ahe, tut de Roscoe, a oa kentor var tu ar Finistère, département pen ar bet, setu, ne l'arret bon, ma de vichedeom, sevel ur gouen, et penons e Gwengam. Et da Vengam, da glask un tamti, evit sevel ar gouen, mais setu e oa lojet da poentse, et oa lojet ne ti penons Madeleine Saint-Gall de Pons, ane unan en oa un tam ur ba peren hag a oa ar beden evit a vro, hag e veze lojet e maner ar Saliou, e Gwengam, hag e ahe oa ie loiz ar flor, oa ur belek deus brodreger hag ave oa anavezet da houde din dan anno maoudez glandour, hag a skrivo kalz e brezhoneg. Setu, de ha lese deus klasket, deus klasket ne un ti, hag e ben a fin, neus kavet ne ahe park marvaille. Setu ahe oa se rezet, redemptoristin. La re se zoat, se rezet oa deus Perpignan, sur oa l'arne da glas, la ka krog war ber meret yaouan evit mazafen da seur, aoun e... Mais, setu ben a fin, ne oan ket deud da ben, hag e doa Juan Guerza, hag e goulennet ne digant se rezet Bégard, c'est oa le bon sauveur,
Ok, peta, ouais, bon, benar, bon. Ahé, au doit Juan seve leur skol, et penance et Gwengam, ahé de ranket memesa, eh ben, labour a demandé à vele d'escop sandriek. Gwele lakatou d'ar veleien a tre Gwengam, da ouled ma viché a otreet, da zigeri ur Gwen et Gwengam. Bon, pigur déjà oa bet ur Gwen et penance et Gwengam. Mais oa ket ahe, l'air même skola jintroun varia et Gwengam, c'est oa gwechal goz, ahe oa kouan penance ar gapusinet. C'est-tu une ranket ne en escop, et neus ranket ne brochen a oa vikel bras, lavaret non ni gav gwellor evit teufe ar gapusinet, ahe kantor evit ar seurezet begar. Hag ben a fin, redemptoristin, ou doa lavaret, mat, mais dépendait d'or paya cash. Hag là, ben non, c'est une bédo, et neus ranket ne monde da glask aran tu benag, c'est-tu escopti sandriek neus laket aran, kouan Gwengam neus lakedie, tu dal deus prestet aran hag deus prenet kouan Gwengam, hag a zo bet digoret emis morse, c'hwer a daougen. Voilà. C'est-tu a laissé neus et neus dedo keken et Roscoe, a laissé oa deux missionnairien de Roscoe da Gwengam, Tudal, hag in bet betek, et Gwengam betek trisek. Evit tout missionou brodreger a bro gerne. Hag e chomet ahe, betek a blavechou dek a triugen nemet et tretan, e oa bet galvet pegur reveze santet memesa, e oa an traoù, a missionou tout an draze, oa nebeut ora dou. Déjà, boe nebeut so, kantor evit ober ur mission e pep pares, o deus greet ur mission e pep kanton. Bon, mais oa nebeut ora dut, d'ar mission se. Sais-tu, et aide baza CPMI, le Centre pastoral des missions de l'intérieur, sais-tu, à Paris, à Guéneuse, Chikouret ne lakat, penance lakat de Varza, à Guéribues ne dar CPMI, da missionou, dar pointsé, mais ne avait déchu gant a brezounek evita, evita de doaket da brezek, un ken evit ar missionou et brezizel. Hag un dra memesa zo poezus evit an aout piou a an tan medar. Setu oa chome memesa stak a liammet da urbain person a oaet da indes, da vro indes, a da houde ebe laket da eskop en Éthiopie. Setu une chikouret penance urbain person evit evit ober penance evit dastu marant pa vez bet naoneges bras en Éthiopie. Hag urbain person vel just ingavet e blaves pevar a triugen vid an ilis katolik se paset un dra a bouez a oa Vatican daou, ar senet meur Vatican daou. E l'air ma neus bodet Yann, Jean 23, Yann d'an trivet a Varnugen, tout an eskibien hag e penance ar gardinalet evit gwelet penance penance ober evit o vele tout a freuz hag a reuz a tue pas ar vro, mais baz ar bet e penance e elche penance be a kristen namzer a vremañ. Hag e urbain person neus goulenn e digant an tad medar da zont giz sekretour. Setu an tad medar a zo bet e Vatican daou, patou d'amzer ar penance ar concil, ar senet meur, e penance. Setu a neus gret an aoudegez gant ur bern, penance ur bern eskibien, hag ur bern tut,
hag setu e passé à l'arrière, figurne a Ronsil, oa, pev armis, a dal mis gwengolo, gwetek mis kerzu, un blavez daou, a triugen, pev ar a triugen, a pam a triugen. Setu pa oa echu gant a Ronsil, gant a senet, e deux d'endro. Mais en dut, me ça, oa oa dem moulen me penons ober, vraiment gant tout ar chinchaman chousé, hag e pe bro, oa ket ne me ket amañ, ar veleien, ou yen kere penons ober, hag e oan